regional committee এবং ward committee दंङो ward committee ni tola hingke primary ini जों alle funga amsaini sinemo abu Tripura-Mothoni assembly wise ke committee khajak dङ omo jehetu Mohanpur assembly ni andaro omoni Mohanpur assembly constituency khajaka o constituency andaro kaisa committee khajaka o committee ni जों president vice president secretary bibhinno adong সংলাইকে তিনি তাই omni logi YTF Youth Tripura Federation তাই TWF Tripura Women's Federation ombo সংলাইকে जों फाइने सालो o committee no o area ni o antai joto joba ni sini greater Tripura je joba जों फाइने मुस्कान सालgo tai buar ni dagi bubai joto সংগঠনিক সামু o committee ni tutine khaijaknai tini singoro Mohanpur assembly constituency tai Bamutia assembly constituency ni committee khalase kaisa panchayat khorobosungna dini khajaka chairman kaisa panchayat BC village committee o baksa jaga 3 jona khaiban najaka baksa jaga 4 jona khaiban najaka omo area bujiui sine leadership je agini sini je khai tonglai bongo romaino singini o committee o baksa jaga 3 jon 4 jon khaiban dalai member ba bibhinno podo choi কয়টা পঞ্চায়েত নতে তুমি খাজাকা 10টা পঞ্চায়েত হামবাসার WF ni observer ngai phailai mani tam hingai sini bubagra जों jongoi roho bora जों phaima Bujungnagar ne ni jaga na kai thongora WF ni ngai Mohanpur constitution ni ngai no khana bagai WF block committee khana bagai songoro phailai mani অবকে তিনি বরিমো থারং ভাগে খারজাকা committee to district committee dङ block committee dङ tabukai block committee khanai president ekjona vice president 4 jona secretary 6 jona tei treasurer ekjon tei member 17 jon tei dui khaga khagoro ম্যাডাম নি সিনিমুকি সেলেগাদি ani sinimungan mongortona deborma upagrani observer ngai dagi dagi orot jai ani